nayo Hlabile. Ngifisa ukuthi ma-Blue Nation bafowethu ngifakazi okubhalwe phambi kwenu niyayazi imkhuzuko wesibili nayo nani kodwa phezu kwakho konke lokho uKhuzani ukwazi ukungiqasha emcimbini yakhe ngalendlela aqasha ngicela ngishayele izandla siyabonga kakhulu akasasho ukuthi ngangimkhuza kule mkhuzuko yakhe. Okay, ngicela ukuqinisekisa ukuthi ukugcina lo mcimbi siba nawo phela ngo-12 sesizokwenza umcimbi uphele ekuseni kuze nikwazi ukukhululeka. Umcimbi olandela we-Blue Nation uzoba seThekwini e-ICC. Kuningi umuntu okumphuthile ngokungabe bikho eCarnival City hayi beyibuya okuningi obekukhulunywa umtshalo ongenamonto MC umtshalo unetalent lesimangaliso bafethu unetalent elimangazayo umtshali abantu somehow abazibekayo asazi ukuthi yiphi ipolitiki or isiphi isikwile okuzomela simphushe ukuze phela naye achuma emsebenzini wakhe kodwa lapha bebhodla na umtshalo ongenamoto ngoba ubonile mayiqashwa emcimbini wajabula kakhulu bamjabulela nabanyoza kwabo abakhona ama-Blue Nation avunguzelayo nami ngathi ukuvunguzela ngesathi lami ukuthi bafowethu emhlabeni kumele siku-understand ukuthi abantu abayinxa njengamanzi kwesinye isikhathi uyayithi wenza into uthole i-support kubantu aba-wrong hhayi ngoba bekusapota bafuna ukulahlekisa ngoba usondelene nomuntu wena mhlawumbe abanenkinga naye so kwaba-ke ilokho kodwa-ke mina nje kungijabulisayo ukuthi-ke sithembe ukuthi after i-Carnival City le bafethu iy'nkinga angeke sisaziza ukukhuluma angeke sisakuthola ukuthi ubani kwashe wacima kwasale yiqembu okwenzakalile bafethu asikushiyeni emuva manje sikhule siye phambili yabona omtshali abantu abangenankinga as much as kwangababikho ukujabula ngey'nqumo zabo phambilini kodwa abantu abangenankinga at the end of the day nawo zama impilo zamele ingane zakhe njengami nawe ngoba sifuna ukuphila lapha sifuna ukuphila khona sibonga nje kuKhuzani ukuthi yena waphiwa inhliziyo nawo uKhuzani abaphilela abantu sekuveze kaningi lokho abaphilela abantu almost bonke abantu abangafuni ukuphila naye ingoba bengathandi bona beney'nkinga ey'thize kodwa-ke sibonge nje ukuthi yena yonke into isi-ayinekile siyaqhubeka siyaphambili sithembe futhi bazophinde bemkhumbule-ke umtshalo ongenamoto umanyoni kazolonke nangokuzayo bembheka because khona ababuyile kule event khona sebebuya kaningi lapho abango-MC abahlala bengena naye bembheke ngenza ukuthi nisahle siyodibana-ke ngokuzayo.